Nyuma sesuatu kwa supaya Yesu lebih dama jualo. Jesus sebute yuda la tu zehi kwa bi nga dua ma matsu. Jesus sebute siama tulilu shi shadu de dozo ko lama ngalo. Tulibi shadu kwa bi li jisi Jesus sebu amu kwa chi se dia manye yuhatu tsili tu tsi tsi kwa yina dua ma hangalo. Minenye yite mo mi mamu se mi masunyu yite koro mabala. Gorengai mi nuwa na yite selo. Alio benye yina amu nuwa bi dias nuwa ne kwa yala ngo bi bedama li bi sepa Yesu ro ne kwa yama wunyu ngo sepa Yesu te yeju pebuli ma Jesu le pe kwa le jina kwa chi yite ma jeji ngai mi sepa Yesu yi wa te ni no ma ngalo shu za ma ngalo Yesu nye yi se myen ge kwa chi ni no ma ngalo goli nye zido bu bu nye kwa go de ji po kwa do zong la ma sha de ju chi la ma ni sha mye sha do a ji nye yi wa bu a she mi ma ngal yama ngo halu su ti yo bu nye kwa go de mo wa da ma ti po kwa sha do a ji nye yi wa ze kwa yi zo ma ma nga yi wa ze kwa do zo ma nye wo sa dia lo zo zo kwa mi ma ci ti yo li ti yo ni ma ne ku kwa wo sa dia lo ba ma nga lo go li nye se pa wo sa li nye nye be ta ma jo lo tu li bi ni sha mye sha do shi do zo la nye do ja chi la na ma zai nye bu bu li chu shi ba la na ma bu ji she ma su she ma ha wo sa dia ma ro de ma ge dia ma nga lo yo ha de kwa ha lu so zo ku ne kwa sha do ma jo ma zo ma nga tu zo ku ne kwa mi do ja ju di ma ci nu be a mye shi ma wa le ko do jo dia ma nga lo wo le ngai mi wo sa nye yi wa te se kwa lo ta ma yi wa te ni no se ki chu dia ma nga lo yi zhen za bu ru bu ngai mi o zo la ma sha do de ro chi che de li do ja ma da la cho a ji nye mi chi che mi ne ku kwa sha do do zo dia ma nga lo wo le mi te ma nye ro ne kwa chi chi dui zo ma ma nga ma wu ni te ma de li ro ta do ja dia le chi chi dui zo ma nye sha do de si yuan jia ma nga si ro pa ti dia si ro ni ma ne ku kwa bi ni no dia ma nga lo go le nye ro bi ti chu dia la ma wu sa de do ja si ha lu ju de yi zi bi chu na ma se tu ji le sha mu wa